Fiona, an féidir at ólas a thuirt dún faoin agriach dóchas dús le a hol céhíad agus cadaíon obair I dhéanaan sibh. Yeah, cinse brathóirt a ten dóchas agus tá cuica agriacht níomhréaltas idirnáiste in na máil a dóchas agus tá mar me dó isar tenach a Gaeilge níl neart go Coyle héile sin na mionna teag dóchas codíon dóchas le na máil hart le héile agus góir bhain ábhar I tábhalt am hampla an Bochtaineacht agus Raidió mar sin agus tuarann méid deis agus spáist agriacht níomhréaltas hart le héile agus an taithí agus a thuúrim a insead a héile agus a insead a bhuiite na héireann fásta. Céhhéid agriachta a rís am na bháilda dóchas? Tá cuicas a héin agriacht in na máilda. Cuicas a héin? Cuicas a héin sé. So tá cuidhórna na hagriaachta na hagriaachta níomhréaltas idirnáisiúnta agus agriacht eile na máildain. Agus just I caint faoin tuairisc atá a cheola inniu. An féidir leat cóirsíos thuirtún I gin sin dún faoin na seirbhísí atá ar fáil le fáistí faoin mí chumas as na tíre atá I gceist agus go deimhin na multi atá a bud tá is agam gur tá plán Ireland ag seola agus tú mar bhilda onadí ó dóchas ach an bhfuil an féidir cúpla ceann den na multi a thuirtún? Ó mar an go se tábhairt go meisig éisteirí sa go haia billion daoine ar fud na dóin in na hónaí le mí thumas de cinneann teart agus a chuidhórda na daoine sin in na hónaí san Affric agus háann sin tá siad faoi mí bhaintaiste agus tá leiciil a dhéanú athrú mar gheall mí thumas athrú agus mar gheall sin cinneada tá dóchas ré go cinneada ceangal milltena idir mí thumas agus an Bochtaineacht festa agus chuidhórda na úpara tá mé déine tá mé ggurcar an Bochtaineacht tá mé geirí stad a thir leis agus caiimiid cinneada go tábhachta an the an mí thumas gohéirí in Affric agus in na poisttí háhain sin ó híh ó Dóchas ó hí na seirbhísí tá chuidhór uair le déine agus tá mór den na hagriacht a cos le plánach déine uair an tá maiid háhain sin ach caihíimiid mar níos mó dhéanú agus tá níos mó I dús I dhí háhain sin. Ok, agus seo lá idirnáisiúnta do ghaoine faoin mí chumas nach bhfuil? Cad é an príomh-feachtracht gur bhhailad a thuirt don Taoiseach don na hairí go léir Raidió Castro san áireamh mar gheall ar an tuairis atá seolta go bhiniu Fiona. Well, túspáide bóilín ré go bhfuil sa barta súre a chálaí an tara am líana the mí thomasa is tí sa barta sin agus tá mé déine an tá sásta lei sin a ní hé go leor ré caihí tá sé scrífa síos a cai siad ruide a dhéanana de danis agus caihí aigid bh chuir fáil agus caihí cinneadá mí thomasa bhástíonn prógram na réaltas háir sábha agus na tíidirní san Affrica teisi de gubar caihí cinneadá fócus a bhéir mí thomasa níos mó in na blianttí tá máróin. Ok, Fiona, sin go héanaach as bé méidir caintrééis, right? Go aigid. An is tá me cainte Rossa ó Donald ó plán an Rossa chun sátiú. Tá mé go máach sa féin Darren. Go maiid, yeah. Rossa, lein mé alt ionach san Irish Times le thuúna malalaí cúpla bhío hin thuí si ar toras gan Nepal liv agus scríb si alt inspiráideach inar thug si cuairsíos ionach fao obair ionach a dhéanaan sibh ag obair ar son agus le páistí timpeall an domhan, you know. Dar éistóirí áfach nach bhfuil ólas fao plán éireann an féidir leat achmar a thuirtún ar dús ag insin dún céhí plán éireann agus cén obair dhéanaan sibh le thug. Se plán éireann tá sé timpeall a gcóir níos mó ná nócha bliain agus tá sé ó bríomar le don I chuige tír timpeall an domhan le páistí a bhfuil bocht agus ní fáin siad níl siad ábalta dul ar scóil nó chun fáid ceart a páistí ar ceann míad lo na ceartana a
fágant. Dagwag Shiv on Dóchas seo aniu. Le mé le Fiona Coyle ó Dóchas nóméid ó hin faoin tuairis go heola aniu agus tuairis go plan éireann go príomha é an féidir cúpa sunraí a thuirtún faoi le há. Si aniu lá na daoine mí chumasach timpeall an domhan chuirmid ar siúil an ócáid seo chun leabhar a scríomh mar scríomh Plan Ireland is anam outside the circle. Tá sé ar daoine mí chumasach ar na ceartainna a fáil agus cá cainte daoine ó Plan Ireland an seo agus ó Irish Aid agus daoine ó cláiste trinóda freisin chun rá chun is féidir linn éireann ceú le na daoine timpeall an domhan chun a ceartainna a fáil chun dul ar scóil chun nó cimmarcha nó donna daoine seo. Ok, aniu ar lá idirnáisiúnta dóchaoine faoimi chumas cad é an príomh teachtacht go bhhaid leat a rá aniu ó thaobh stád na naoine faoimi chumas sa tír seo agus sa tíortha in an oibríonn sibh go generalta. Bhán rá tá ahrú ag tucht mar a dúirt Shane so nuair a chuna sé ag an deire an sin tá ahrú ag tucht agus ceap méid go taréis ón 250 bliain snó MDGs beag disability ar daoine mí chumasach donzón no goals a ahraíonn taréis 2050. Ok, Rossa sin cinn do gcuirmí le go. Gurmach féin agus gurmagad chun tucht chun daí an ácáid seo. And now I'm talking to Mary Keogh from CBM. Mary, how's it going? Mary, you're chair of the Dóchas working group. Could you just give us the full title of the group that you chair, please? Yeah, the group is the Dóchas International Working Group on Disability and Development, and it's a group of NGOs that work in Ireland, that are based in Ireland and work overseas on international development and have a focus on disability. Yeah, and you are a representative of CBM Ireland. Yeah, I interviewed you a few months ago. That's right, I'm advocacy coordinator with CBM Ireland. So each organisation has the opportunity to chair the group, and CBM Ireland is chairing the group this year. Yeah. Okay, and we're here at the launch of the Plan Ireland report on disabilities in some countries in West Africa outside the circle. You're chairing the session that's starting now in a few minutes. Could you just tell us, our listeners, about the event? Give us a summary, please. Yeah, the event is launching a piece of research which Plan Ireland has conducted about the rights of children with disabilities and accessing education and protection services. So it's very important research because it highlights the barriers and it gives us a basis to work on future policy. So it's very important. And what are the services like in these countries, like for people with disabilities? I know the situation is probably patchy in some areas. It's good, or it's okay. Other areas it's probably terrible. Like, is that the way it is, or is it better than I think? Yeah, I think, in a lot of places, in a lot of countries, that would be, I suppose the word we call is poorer countries. The opportunities for disabled children to get access to schooling is a lot less, due to access issues, due to a range of issues, and particularly because people with disabilities are, I suppose, experience poverty at a higher level as well. So it's very important that organisations like Plan Ireland, who do really good work with children in general, are looking now to include and work and focus on children with disabilities, and they've been doing so for quite a while, and they've been doing a good job at that. Today is International Disabilities Day, which is an important day for globally, I suppose, recognising and increasing awareness around disability rights. So it's really great to see this being launched today. Okay, thanks very much, Mary. Okay, thank you.